Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay. Hush. Let's go. Synes du, at dine to veninder skal finde et rum og knalde? Ja, de burde gå i lokale 123. Det er der, vi plejer at have, undervisning. Fucking porno ud. Tak. Selv tak. Alle de lyshårede damer har været inde og dans. Alle de lyshårede damer har været inde og grind. Alle de lyshårede damer har været inde og fundet fingre. Er det rigtigt? Hallo, jeg er en fucking rapper, man. Rapper? Ja, gå ind på YouTube. altså søg fucking Mutti Khalifa. I got it for the Lolo. I'm in love with the Coco. I'm in love with the Coco. I'm in love with the Coco. I got it for the Lolo. Turn up. I'm in love with the Coco. Hvad er din favoritting ved at være pimp? Min favoritting ved at være pimp, det er kraftedeme, men nu skal jeg fortælle en ting. Fortæl det. Det er kraftedeme, man kan vise, og man kan gøre, hvad fuck man vil. Damer. Giv mig din bedste Ole V-lyd. Det er ikke noget at fucking grine af, det her. Hvad står der på halsen? Hvad står der på din hals? Hun tror, der står ASAP, men i realiteten står der fucking ACAB. Er du klar på at flække nogle putter? Ja! Stærk. I was like, good gracious, ass bodacious, flirtatious, trying to show patience. I'm waiting for the right time to shoot my steez, you know, waiting for the right time to flash them keys, and I'm leaving, please believe in, me and the rest of my heathens, checking out a lock at the top of the Four Seasons, penthouse, rooftop, birds I'm feeding, no deceiving, nothing up my sleeving, no teasing, I need you to get up on the dance floor, get that man what he asking for, cause I feel like busting loose, and I feel like touching you, and can't nobody stop the juice, so baby tell me what's the use, I said, it's getting hot in here, so take off all your clothes, I am getting so hot, I wanna take my clothes off. Har du fået snakket telefon i aften? Ja, det har jeg, men jeg har ikke nogen billet. Jeg skal bare lægge min jakke. Jeg har ikke nogen billet. Du har lidt af et armbånd på. Jeg vil bare filmes, okay? Han vil bare filmes, okay. Prøv, skal man bare lave noget vildt for at blive filmet, eller hvad? Prøv at høre, det der altid virker er, hvis du stikker og river bukser ned foran kameraet og viser dine baller. Morten Pape. Kan I ikke lide det? Det er Morten Pave. Morten Pape. Morten Pave. Han filmer, når hun er helt sort.